Sanibonani, welcome back to my channel, welcome back to Umkosiniphile. Ngiyabonga kakhulu for joining me. Ngakhohlwa ukuthi subscribe, ulike video, share video as well. So yeah, you guys, ngizothanda ukukhuluma ngodaba lukaMakhadzi lapha siyabona istory sakhe. I think I did a video yesterday, but anyways, ngiposted on another channel where besibona uMakhadzi ekhala khona ngokuthi abantu banalento yokuthi ba support ama artists abuya ngaphesheya. You guys makuthiwa ke kuzoba ne artist enje ebuya ngaphesheya, abantu bagijime bathenga ama-tickets ashesha phele adayisa umuntu ama-tickets kanjalo. You guys yethi kodwa makungama local artists abawathengi ngaleyo ndlela leyo ama-tickets. So uMakhadzi ukhala ukuthi hawu guys, kanti ninje hayi ningamaxoki shame, kodwa makungama artists abuya ngaleni yashesha ukuthenga futhi nje imali ninayo, something like that. Kodwa makuyithi kusidonsa isikhathi kuze sizidayise. uMakhadzi nje ekhala kanjalo bafethu ukhalisa ukuthi udaba lukaChris Brown kuthiwa kuChris Brown udayisile kamathikithi wakhe akuhambe kahle. You guys pho uMakhadzi njengoba naye ezoba ne-one woman show ukhala ngokuthi abantu kubonakala bengathenga ama-tickets kumthatha isikhathi elokezama ukudayisa ama-tickets, kodwa kuthe makuthi Chris Brown abantu basheshe wathenga uze wathi yena abantu bathenge ngo-2 hours lawo ama-tickets akaChris Brown. Angazi ukuthi ngabe kube u2 hours noma kanjani, mhlambe ubesho nje kuphela wathi bona-ke kubathatha unyaka wonke ukuthi badayisa ama-tickets. Kodwa uma kufika umuntu obuya ngale abantu bavele basheshe bagijime kubonisa ukuthi basupporta-ke ama-artists angale ngapheshe ukudlula ama-local artists. Yisona sikhalo sikaMakhadzi lapha bafethu ethi ayi kodwa niyenzelani lento yokuthi anisupport ama-local artists, nigijimela ukusupport abantu ababuya le ngaphandle, kodwa abalana ngakini anibaseki ngaleyo ndlela leyo. So ke kuthi uMakhadzi ukhala ke ngobuxoki kuphela amathikithi kaChris Brown awakhe dololo into kanjalo. You guys sibonile lo daba lwayizolo bekhala ngokuthi Makhadzi cries over ke ama-ticket sales akaChris Brown. Okay, so ke ibhoke ngolaka lapha Intokazi yakuleli ke engumculo oshisa ikhota ke ngemidanso yakhe uMakhadzi ngobuxoki babantu bakuleli ngokweseka umcimbi kaChris Brown kunowakhe. So I think ugele ufila i-competition like the way Chris Brown adayise ngakhona, the way yena adayisa ngakhona kuslow ngakuye, kodwa kuChris Brown uvele washesha wadayisa ama-tickets aphela. Ugele wathi yebo. So lentokazi ikhala ke ihlela ke umcimbi weminyaka yonke i-one woman show, noma bebhale one man show, is a one woman show ngase Peter Mokaba Stadium ngomhla ka-21 December ngo-2024. So ke lentokazi inikele enkundleni ka-Twitter ke ngolwesibili ebusuku ikhala ngokuthi ama-ticket e-concert kaChris Brown adayise kuhle kunama ukufana namagwinya ashisayo. Okay, kodwa ke awumcimbi wakhe ahamba ngonyawo lonwabo. So ngihlekisa ukuthi angazi beyifanisana ukuthi adayise kakuhle ufana namagwinya ashisayo, like really? Okay, ushuthi amagwinya ashisayo ahamba kahle. Siyababona mama bedayisa amagwinya ekseni ukuthi abantu siwadobha kanje meshisa, siwathanda kakhulu amagwinya. So bathi ke ama-ticket kaChris Brown adayise njengamagwinya ashisayo, kanti ke akaMakhadzi hayi kuhamba ngonyawo lonwabo mntakabawo akuhambi ngisho nakancane. Ugele waze wakhala. So ke iningizimu Afrika ifilimu shemkusho lapha noMakhadzi mina kumele kungithatha iminyaka eyishumi ukudayisa ama-ticket enkundla iPeter Mokaba, kodwa uChris Brown nimupha amahora amabili kuphela. Kubhala lapha noMakhadzi uxhubeke wanxusa ukuba kuthenge ama-ticket omcimbi wakhe. Abantu baphendulile ke lapha bephendula uMakhadzi. Sizofunda ama-comments you guys ngoba bekhalile ngempela athi linani nalichelete shema So asifundeke ukuthi baphendule bathina abantu utheke omunye laphana ama-ticket akho azophela, ngeke nje kuthathe isikhathi esifana noChris Brown. Ungaziqhathanisi nawe ukhethekile kubantu baseningizimu Afrika ngendlela yakho engqayizivele nenhle, udinga ukubekezela uzothengisa ngaphambi komcimbi wakho. That was another fan. Omunye wasethi Makhadzi awuyena uChris Brown please. uCasper Vest wafill up naye ifill up yakhe naye kwamthatha ke izinyanga ezimbalwa ukudayisa ama-ticket. Uzoyigcwalisa inkundla uphumule futhi uqhubeke nokumaketha umbukiso wakho. That was someone.
Omunye wasethi sisi uChris Brown unesikhathi eside kunawe futhi umculo wakho akuwona okawonke umuntu linda ithuba lakho uChris Brown usebenze kakhulu ukuthi afike la khona kahle ngamatshe yo that was someone else wow omunye wathi yena ke ungakhathazeki inkosazana uzowadayisa amathikithi akho phela wena abantu bangakubuka kaningi kodwa ukufika kwalensizwa ithuba elingqayizi vele engiyithandile le comment you guys ngoba uyachaza lapha uChris Brown umuntu wangaphesheya ukufika kwakhe la eSouth Africa ufika kayi1 so makuthana nangomuntu obuya ngapheshe umuntu uyazi ukuthi ngeke uhlala umbono uMakhadzi ungcono ngoba kuzothiwa ula uhambe right kuthiwe ula uhambe kuthiwe ula uhambe but when it comes to abo Chris Brown nabanye babuya ngapheshe bavele bafika once mhlambe after a very long time so uma befikile that's why umphakathi ugijima ngoba bayazi ukuthi uma singasambona ngalesi sikhathi ngeke siphinde simbone I think this is what this person is trying to explain ukuthi wena singakubona anytime anyway ungaba neshow ngihambe ube neshow ngihambe something like that but abo Chris Brown so babona phi because they are from other countries so ufika kanye bese siyagijima sonke I think that's exactly what's happening ithande kakhulu ya comment you guys so ke amathikithi econcert kaChris Brown ke azoba senkundleni FNB ke ngomhla ka14 December ke adayisa aphela kwaze kwaphuqeleka ukuthi ke kuhlelwe ke usuku lwesibili olungumhla ka15 December so yeah man usheshe wadayisa ngempela uChris Brown washo ukuthi uMakhadzi I think she felt competition ugirl abantu sibazwile phana kuma comments bethi no girl just calm down now uzodayisa ngeke udayise vele ngendlela efana ngoba ama-artists mabili omunye wala eMzansi omunye wangaphesheya omunye sihlezi simbona omunye simbona once in a while so ngeke kuze kufane indlela esothenga ngayo amathikithi naye ugirl angayifili ipressure ngoba abantu mhlambe ehlezi bemeseka bembona wonke ama-events abanawo abantu bakwazi bahambe but yethi lo obuya ngale ngaseMelika uthola ukuthi once in a while mhlambe kanye in 2 years okanye so ume khona ke abantu bayagijima ke bayazi ukuthi umehambile uhambile bazombona kodwa yethi lo okhona ke kungcono ngoba kungathiwa useJobe kuzoya kuthiwe ulaphana ngaseLimpopo ukwazi ungaya but what about in America are you going to be going every time ulande kuChris Brown so I think ke yeah anya understand indlela abantu abama-advisor ngakhona ugeli ukuthi no kunomahluko sisi nawe sizokusupporta nawe siyakuthanda ngeke kuze kufane vele angazi isho uva lakho ka comment section uyilike le video subscribe ushare ke bese siyophinda sibonane futhi kwenye landelayo bye.